Ikundi cia atumia kuma icigo irĩithagia mahiũ nĩ igũteithia kwarahũra atumia na airĩtu kuma mũtugo-inĩ wa ihiko cia tene, marua ma airĩtu ona mwĩcirĩrie wa atĩ mũtumia nĩ agĩrĩire gũikara mũciĩ. Marĩ mwena wa Ilipoloi, atumia aya maugĩte atumia a Samburu na Ukabi nĩ mekwarahũra mĩtũrĩre yao na gũtuĩka gĩthomo kũrĩ atumia angĩ. Hizi pesa zitawasaidia kwa sababu watanunua kuku na pia wataongezea shanga zao, na wale ambao wanafanya mambo ya livestock kununua na kuuza bado itawasaidia. Kwa hiyo itawasaidia kielimu, kuweka chakula mezani na hata katika kupunguza violence, ile gender based violence. Afitha mũrũgamĩrĩri wa wonjoria kaunti-inĩ ya Laikipia Njuki Mahiga augĩte thirikari ya Laikipia nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũhũra njeki atumia aya na kũnyitithania wonjoria wao na agũri nĩguo magunĩke. Maximum tunapatiana shilingi 1300, lakini kuna kila group iko na kiwango chake kile ina qualify baada ya kufanyiwa training na kuwezesha kusomeshwa mambo kuhusu biashara ili waweze kumanage zile pesa vizuri. Na kama county government tunachukua hatua nyingine ya kumarket zile bidhaa zao ambazo wanauza ili waweze kupata soko kwa haraka na ili pesa iweze kurudi pia kwa haraka iweze kusaidia kikundi kingine. Ngombo ici iheanĩtwo na marĩhi ma njoherera ma gĩcunjĩ kĩa 3% na gavana wa Laikipia Joshua Irungu augĩte thirikari yake nĩ ĩkũrũmanĩrĩra na ũhũthĩri wa mbeca icio nĩguo matigĩrĩre atumia othe nĩ mateithĩka na gwĩkũra kuma mĩnyororo-inĩ ya mĩtugo ya ũndũire mũhetũke nĩ mahinda. Hata wale haku wamejaza form zao na ile njia inafaa bado watasaidiwa na watu wetu wajaze forms mzuri, na ndio tuendelee na kuwainua maisha kupitia kuwapatia hiyo msaada ile wataweza kufanya biashara alafu warudishe, na ndio tuendelee na kuwaongeza na kupatia wengine. Tunashukuru gavana kwa kutukumbuka, kutuboost biashara yetu. Tunashukuru sana na tutaendelea kufanya hivyo juu tumepata pesa kidogo ya kuweza kusaidika kuweza kununua hizo mbuzi zetu na tuweze kusaidika. Ikundi makĩria cia atumia kaunti-inĩ ya Laikipia nĩciũrĩtio kũnyitana na kwĩyandĩkithia nĩguo nao mateithĩke na kĩgĩna gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.